Okay guys, vi skal finde en vinder af sådan, jeg kommer så at trække en, som jeg kommer til at abonnere ved. Og lige nu, som I kan se, så er det der, jeg skal prøve at finde en, som jeg skal abonnere. Og jeg liker før med hendes videoer, eller hans. Så ja, nu prøver jeg at fortælle på engelsk. I gonna subscribe to one of my subscribers and like 5 others videos. So if you subscribe, it could be your, but I have 1,000 subscribers. So then the subscribers there, the 1,500, I gonna like 10 others video and abonnere. So I hope you will subscribe and like to my videos so you can see it. And I take 2 and Monday, I think. So yeah.